Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo emafaking awo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Bayabhala-ke abantu. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo. Sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje-ke Nkosi yami senekela udaba lana. Senekela udaba lana. Luyisima kanje kungo-2024. Kungo-2024. La emaphakathini onyaka ngicabanga ukuthi bakulapho July, August kwakulapho nje. Kunankosazana thizeni. Enkosazana ngizukuyidalula ngegama Nkosi yami. Inkosazana yakhona seyikhulile noko. Mangiyibheka ngokuyikala ngamehlo ngisho ngithi umuntu ongishiya ngabo 10 years kanje. Inkosazana yakhona-ke bengiyazi kusukela ngo-2021. Usisteri-ke lona engikhuluma ngaye. Kusho ukuthi asijwayele nje ukubonana, ngibe umuntu ombingelelayo. Uma ngimbingelela labo sisabazitshelayo nje yabo. Then kwazi ngoba siyazana ngo-20, ukwazana nje kahle naye akwazi ukuzehlisa abe umuntu ngo-2023. Ayaqala ehla abe umuntu sazane. 2023 ne. Hayi. Kumnandi kunje yasiyazana. Is it 2023? Yes, 2023. Kumnandi nje siyazana nje kahle kamnandi. Hayi. Ngigcine ngimgoqa ube umuntu nje ubejwayela ukuza nakimi azofuna usizo ngezinto ezithize yabo ngimsize. But still ngisabona isister nje kuye hayi ngithi hayi mangeke ngimgoqe isister mani into kanje hayibo ngimdala wena hayibo wena phela ucishe ulingane nomntanami wena hey da umntana wakho omncane kakhulu athi hayibo hayi omncane ayangichitha nje futhi angibona ukuthi ayangichitha. Kusawu 2021 lapho 2023 ngo-2024 ngiphinde ngimda yangichitha. Athi vele kona uyachazeka yimi kodwa abantu bazothini. Ngithi abantu-ke bazosibona ukuthi hayi wena anina sifuba kabi nina singenza into bese uyayikhuluma or sibhaqe umuntu then bese iyakhulunywa indaba yethu hayi isithunzi sami mina ngiyasicabangela. Hayi kungabi nankinga. Kungabi nankinga. Khona-ke lapho ngayo 2024 esesondele ekupheleni. Hayi kungene i-text. It was around 9 ngikhathele ngudaka ngisuka emsebenzini. Kungene i-text, hi. Hello, wathi wenzani? Ngithi ngilele wena. Athi nami ngizilalele. Ngithi mina ngidlala ukukhathala. Athi njengoba ngithi ngizazokuchecka because ngizihlalele ngiyi-1 ngibhorekile isikhathi yangicaba kuba ko-10. Ngithi mina hayi ungeza phela mengabe uhalela ukuzongibona. Athi okay. Uhlala kuphi kambe? Ngithi angizazokuhlangabeza athi hayi ungangihlangabezi ngidirect nje. Hayi ngimdirect ngithi ngizakulanda egeyithini. Athi hayi ungangilanda egeyithini ngitshele nje room ukuthi yiphi room. Hayi ngimtshele iroom. Athi okay ngiyaza-ke manje hayi ngizwe ngenokho vele kha ngene. Hayi angene mayingena. Hayi sifike sizirelaxele. Ngithi hayi izonqenqela embhedeni because ngizinqenqele nami angabi nankinga. Angene embhedeni. Angene embhedeni.
sizixoxele kuthi nene ngimbambe. Hayi ngimbambe, ngibambe bheki phuthu siwenza umkhuba sowuphinde futhi umkhuba. Masiqeda kuwuphinda, masizothi sizowuphinda kwesithathu, kusho ukuthi amaplastiki awasekho. Bese ngiyamtshela mina ngithi amaplastiki awaphelile-ke manje. Athi na waye ungangitshelanga ukuthi ngiwaphathe mangiza. Ngithi hayi bengaze lapha mina ukuthi sizokwenzani. Bengingazi ukuthi sizokwenza lento mina. Bengicabanga ukuthi uzongi-check-a nje. So if bengithi uze nalento ube soyangiphoxa bengizathini. Athi hayi ubaba ushilo na umdala mawungako. Fanele ubonile ukuthi ngifuna ukuthi sizokwenzani. Wathi asami siyowalanda. Ayisiphume sithi shwi. Siyowalanda like nje it's kingathini ngathi 500 meters away from la bengihlala khona. Xa sifike masifika anti sisadlula kwelinye idladla khona eziphuzayo lapha endiziyasazi hey athi we laba sesibonile bethanda indaba but akunandaba. Ayisifika ngene endlini athathe lempahla sibese sibuyele kwami. Ayisifike sigange siwenza umkhuba. Ngithi uyalala athi angilali. Zani mazithi wani wathi hayi ngiyahamba-ke manje. Ngiyahamba manje seyishayile hayi ahambe. Emva kwaloko-ke masihlangana endleleni akatshalazi kanje. Manje ngiyacabanga ukuthi njengoba nje Chalaza unamahloni walento because ngabona ukuthi kusho ukuthi ngalelo langa wayehalela lento yabantu abadala vele. Wathi mayithi uyacabanga hayibo ngizayithola kuphi lento. Wacabanga ukuthi hayi kunomuntu owayengifuna kawuthi ngeke ngimcheck ukuthi kabe ithini into yakhe. So nje wazongipha ngoba naku wayifuna lempahla because ngaze ngithi mangithi ngiyamfuna athi hayi ngeke ngakwazi ubusy. Ngabona ukuthi la kahle bengiyuzwa lana ngangiyuzelwa nje inhloso zakhe ngalilalanga. Hawu mfethu ungazongivisa bese ungasafuna ukuza athi hayi inkinga ngibhizi. Ngibona ukuthi hayi ngobe busy wayifuna nje service ngalilalanga wabese waphuma kimi. Kodwa ngabe ngiqonda ukuthi hayi futhi hayi ngamsavisa indaba okudlala. Enye into engiphinde ngicabanga ukuthi ngenzeka ukuthi ube sebaleka wayizwe impahla ukuthi hayi ngoba hayi ngamenzela amanga wazi wathi asiphumule wacela amanzi ngamipha amanzi. Wathi masiphumule ngathi lutho akuphunyulwa. Ngamsebenzisa kakhulu. Wathi hamba ngabe ngibona ukuthi because noma sengimphelezela wayehamba akabambelele emadolweni athi ngithi yini athi hayi akhondo ahambe. So it's either wayengiyuza or wesaba ukuthi ayikhona ngizamenza lento engamenza yona ngalela langa. So kwaba igcina lapho-ke into yethu namanje nje masibonana ukusaluthana nje udlulwane ubona ukuthi amahlonyana asakhona kodwa-ke kuyothwani into zakhona. Danko.